Naam, basi nafikiri umeshasikia sana kwa habari ya ibada ya sanamu, na umekuwa na kuchekana, anaabudu sanamu, anaabudu sanamu, anaabudu sanamu, wale wanaabudu sanamu. Sasa tukaone nini maana ya kuabudu sanamu kibibilia zaidi. Na kumbuka, Mungu mwenyewe alisema msichonge kitu chochote kile ama mkakifanya kitu chochote mfano wa jiwe, iwe ardhini, iwe angani, iwe chini ya maji, mkakisujudu hicho, mkakiweka mbele yenu, mkakiinamia. Akasema hilo ni chukizo na hiyo ni ibada ya sanamu, kupendezwa nayo. Lakini tuzame zaidi, tukaitazame maana ya ibada ya sanamu na nini ibada ya sanamu. Na watu wengi sana leo wanashiriki na kufanya ibada hii ya sanamu bila wao kujua. Twende tukatizame katika kile kitabu cha Wakolosai ile sura ya 3, tusome mstari wa 5. Maandiko yanasema, basi vivisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi: uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndivyo ibada ya sanamu. Ndivyo ibada ya sanamu. Lakini tuangalie tena kile kitabu cha Petro wa kwanza 4, tizame pale, inazungumza nayo kwa habari ya ibada ya sanamu. Petro wa kwanza ile sura ya 4, anasema ule mstari wa 3, maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karamu za ulafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali. Na ibada ya sanamu ni hii, kama tulivyosoma kitabu cha Wakolosai na hii Petro. Kuabudu sanamu haimaanishi ni kwenda tu mbele ya sanamu na kuliinamia sanamu na kulisujudia sanamu na kukiri mbele ya sanamu, ama kupeleka dua zako na sala zako na kutoa sadaka mbele ya sanamu, ya kwamba hiyo ndio ibada ya sanamu pekee. Hapana. Ibada ya sanamu ni pamoja na kuyatenda matendo yote ambayo hayampi Mungu utukufu, ikiwemo ulevi, ikiwemo uasherati na uzinzi, uchawi, uganga, ufisadi, tamaa mbaya. Kuyatenda hayo yote ni ibada ya sanamu, na kitabu cha Wakorinto kinasema ikimbieni ibada ya sanamu. Sasa wapo watu leo wameokoka, wanajiita Wakristo, wanasali, wanaabudu, lakini katika kuabudu kwao wanaabudu katika ibada ya sanamu. Hawafanyi ibada iliyo hai ambayo Yesu alisema waabudio halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli, kwa sababu miili yao bado haijakubali kufa katika dhambi na kuiacha dhambi. Kwa hiyo yeyote yule anayekwenda kanisani, anayesifu, anayefanya chochote kile anachofanya, ikiwa anashiriki katika uovu, anashiriki katika dhambi, huyo bado anafanya ibada ya sanamu tu. Aliyefisadi, aliyemwizi, aliyemlawiti, aliyemfiraji, au wote wanashiriki ibada za sanamu. Haijalishi watakuwa wanasali kwa namna gani, wanaomba kwa namna gani, lakini bado watashiriki ibada ya sanamu. Hawa watu hawana tofauti na ule mtu aliyechonga ng'ombe, ama aliyechonga mbuzi, sanamu ya mbuzi, ama aliyechonga mti gogo akaliweka pale mbele akawa analisujudia na kuliabudu. Kwa hiyo wote wanaotambika mizimu, wote wanaosadiki katika mila na desturi zinazoasilia ushirikina ndani yake, wanaokwenda kwa waganga na kufanya ushirikina, wote wanafanya ibada za sanamu, yaani wanaabudu masanamu. Kwa hiyo wewe uliye mzinzi, mwasherati, unaabudu sanamu. Changudoa, unaabudu sanamu. Mlevi, unayetumia vileo, wewe bado unafanya ibada ya sanamu. Kwa hiyo ibada ya sanamu naipata katika kitabu cha Kolosai, kama nilivyosoma kitabu cha Petro. Kwa hiyo ili uepukane na hayo yote, ukubali mwili wako kutenga na dhambi na maovu na mabaya yote katika ulimwengu na dunia, na hapo utakuwa umeepukana na ibada ya sanamu, na wewe hutakuwa mwabudu sanamu.